Amen. Ikindi gitondo cy'ubushima. Amen. Wadukuye tukivuga Imana haleluya. Hari benshi bavuga usubizwa ibakora bose bakabura. Haleluya. Yashobora hanze ya ariko n'ubuvuga bose haleluya. Bikarusa ndetse bigatanga hejuru. Uciswa ijwi bakagushima twagagushimira. Kino gitondo nakindi kimaze kwisi. Nuko uribwiza. So ijwi bakagushimira bakasakiri. Nafeza neza mukisema. Ando kino gitondo. Yawuzina. Yakusene. Ibagirwa wasizo kuhira ugasema. Yazi neza ko. Najaho mutabarirwa. Arikibere cyose. Yakisina garushimira hejuru. So ijwi ushimira. Harabona amazi y'isugusengera akafita bifuru ariko wowe yabikoze harabona umwana w'umuntu y'ibifuru ariko ibigani yacu yishimire harabona kurarira ariko araguhoza ushimire harabona uzagareba kuvuga kuri yesu ariko baragutangira ushimire Imana wakoze nari bivuze ngo bakora haraho ushobora kugaburira ugasanga ari message y'isi yo kugaburira abasema uwakuyeho ibitambo yashimira uwakimuye ahera yashimira
Haleluya. Asante sana kwa waimbaji wetu. Asante sana kwa waimbaji wetu. Naomba hali hii kwa wabariki na Bwana endelee kuwafanikisha. Hadi kwenye mpaka siku Bwana atakuja kulichukua kanisa. Naomba tuombe hiyo wapate. Laki hata ya msanga ile na wapokee nani apie pekee. Ule mtakusudi kuzangu wewe mwiza bila haki katika hali kama hii ukuje ujio ukuje. Nataka kwenda kuonyesha Bwana programu hii. Ya kelele ubora huko ndani ya ifuata tumuombe ikaeni sabe. Msaidizi wa alisi wa Nyere Mbasha wa alisturi dimie akaribia hapa ashike hano alafu tuweze kusema mambo ambayo yataongea hadi manzetu kuungana ndio atakukora naenda kuombea watakusaidia programu yetu ya leo programu yetu ndio naenda kuombea kwa Bwana amemwataka manabii siku ya leo kusaidia hadi kuna toa ni jengo kufundisha katika katoto Bwana apate kutumikisha kitu tofauti. Ndio mwana mgore shida za wewe. Nenda kuombea shida za waamini. Tunasaidia kama dole kamize. Mungu aketie mahali pa juu. Ila nje dunia yetu wa hiyo. Achipwa siku ya leo kila tatizo na kila shida na kila magonjwa. Hizi ndio mozi kwa letoze dete ni mato. Tunataka kuombea nchi yetu ya Burundi. Tunasaidia kilo kitu cha Burundi. Bwana alete amani. Mana itamahoro abariki yule kiongozi mteua aiongoze Burundi. Nani heza ile kuwatora ndio alogole kile kiruhusu na Burundi. Kasa amani ya Burundi yote. Kanza mache amahoro Burundi kote. Tunaposema Burundi yote ndio tuuze Burundi kote. Tunatangaza amani ya protest. Tunasema mache amahoro Burundi. Tunatangazie Mungu mazuri kwa barabara kila mahali Burundi yote mzima anaona zile Burundi yote kuna majengo madogo aseme Mungu kibali nchi yako iruke iruke hapo kingine ambapo nani wao zani bora ni leo sio zote Bwana apande hema nani akihema ya mahoro jambo hili ipande milima kukisozi na shuke mabovu ili kuke uyaya tunakwenda kufunga kukuzagiza Bwana alizomiza shetani apendelea wapindi watatu Satani anapokuwa wenyewe kwa Qur'ani hiyo Qur'ani analeta kisichofa ataanza nitakuie nafasi nikakuye kuzanya uza kusenga aseme mchabaki natwe chego dukuli nawe
abandi bose mufasha gutwara turakwinjiza kugira ngo musubize kubana nabo ukere ubyoro ibintu ko kugira ngo bamenye uko bashobora kubara ibibazo nawe Yesu Kristo ukoze turazajya no kubakora mu ijuru babarira kandi tushukuru nawe Yesu Kristo ni muri yose babarira guteza akajagari kayamuriye kure mu izina rya Yesu Kristo ariko turasaba umwami Imana mu bintu by'ijuru ariko ukiza kandi tuzokumaze tuzokwera kandi tuzemera n'ibindi bihugu nawe naje kubuza ibintu bibazo by'intambara ibyo turabikoretse kugira ngo naho umuhare wowe ntunanirwa kandi ibintu byose ukabibona kandi Imana Yesu Kristo turazi ko ushoboye igihe gikwiye Kristo turakwinjiza kugira ngo nabo batabare ababarongoye baha ubwenge Imana Yesu Kristo ko kumenya bakwiye gukora umwanya bakoresheje nawe kugira ngo ibintu bizogera neza uzokoze